Halo, kalau bertanya PEP, teh apa? Iya, sekarang ini buat video apa ni? Kan pergi ke komiti ke bah, kibri ke badan ya kata ke komiti, ini kata tim ke baklan mah, baik kan PEP, baik bukan ya, baik new coin, baik new token undang su, list mentah ni, baik. So, sispa arpau dollar, baik. Kita coin dari sol sispa arpau, baik. Teka market cuma kata tak supply cuma apa si bidian tu baik ni transaction kan ni TXNS pan marbelai pakai klaim bahasa transaction mereka rokibun baik te volume ro kahe baik kinong boy kat tu kinong sell kat tu nong boy ke volume boy so apa ada 1.9 million te nong sell 1.8 baik kini gidon kila adon ya jong katim pan tangan pan i katim ma namar kibri ke badan ni ke komiti kila apa bat pemi ne ban ban pan klan ya katim sisin bakil adon komiti kamut haba kimut menta kungi don ka krop ane katim te sisin bangimut ban sina lane ban penmi unu token te ngila ban penhe e kayo kamut bakayo jong unu token kan kiu ba kan baik kan ni baik kini new 9xw baik hang ni baik ni uni new token baik nge kani ka crop baik kini ke badan ni komiti nadu shwa ka shikanta point sa phone new minute baik kitit akador san 0 san teliginan san teliginan live ranyo te uthit akador tangkan no south pan ropusan dollar point south phone rio te uyo hadu kan no teligi token uyo hadu sispa arpo million token hi sispa arpo million token baik simni war boy uyo akado santli gina san spa nyo uthiet rew spa nyo pulai boy kendai pu nyo kan uyo hadu sispa lai pulai million token baik uni wa lai uthiet akado santli gina rew ar khandai uthiet kan no lai spa ar pusau point sa pusau te uyo kan tri token san for ar million baik uni ubathet duna ala balong tang repusan dollar tidak kador santli gina nyo khandai santli gina te uyo hadu khandai point rew million token te manta pin ngan pen ep pe kini kala don lang jokati mane ka group ko klan ba baki sin baki la thiet maki kan don jing e yang no token ba un kio na chubu na do santli gina te kipen kio ya ka market hadu baik kipen kio ka market hadu kat tu hadu lai sa stang lai teliginan te sound real pen to me kamar ke kadang yaj pa pen nadu san teliginan pen to khan ma pi kicing kamai jongki hadu kan no mentang ini pe ya kicing kamai jongki pen to bathit mane in pe uni bathin repusan dollar pen repusan dollar ma repusan dollar pen mentang in pe uni repusan dollar kan no kamai pen non oi pi sin bah ba khlain ka komiti ka tiam ngim don jing e unu token ba un kio hi auto sapui pe sapui dollar uthiet sapui dollar uthiet akador san teligina nru khundai lai pe uyo kano token uyo adun rew million token pe kamai kan no pe hang to he pe to pe thiet pe to bui hakador san teligina nru khundai lai sapui dollar po new pu ar te usel pat hakador kan no pe to sel usel lai te hakador lai teliginon khandai ar pe yo nang kan no
uyok nong handuk riu poin ke kamu handuk riu $1,000 tang $10 utit uyok nong handuk riu $1,000 ke pen handuk riu $1,000 uyok nong pen jaman tahu lah thit biang pen to 0.03 te sol te uyok kamai pa handuk 10% sol 10% sol pen mentau lah thit biang pen lah kret thit biang to dai spat nyu pulai te kanir 4 sel pen 4 sel ni marka sin baki mut ban hambaki don kamon ne ka taka komiti ne ka group ko khlain bagi basuthu jingmut ba syanya te long ngila bet ban pun kiu yang nunu tukan pi te nama ka shom ngi la studi kani arsnem balai ba ki coin ki banabari ki kiu ba ka market namar balai ba ki la khlain ba ka komiti jongki ki sala ban pemi yang nunu tukan te uba ki kamai tang siminit ki kamai da ki phau pi pe yang ne pe unia ngan pen i nuk sai unia rufusan pe uthit Shashi kanta poinsan for arminen pai uthit boy hakador santali kinan ten hakador riu nyo khandai riu pusan poin lai $10 pai kamai kan no te usel pat hakador udi hakador 0.003 lai tliginon khandai ark phra pai ukom thit tang riu pusan poin lai puwe ukamai pat hadu phra poin khandai ke kamon du phra hajar khandai spa $. Aduk praja kandai spa tang repusan ke utian ukamai pa aduk praja kandai spa $. Ti katang ba ngai phi pe ngani 0.1 sol te ukamai pa aduk nyu pu ar sol point lai pra not sao pe to aduk prahajar point kandai pra point kandai ke mo praja kandai spa $. Itu kan ngai phi habangi khlain komti mi khlain ke tim kamdon sing yang iba ngin kamai sisa na ke ba terang bang mut bang ngin pun mi yo ne u meme coins na la jong kari titang kini ketin bak niat pin sa sutu ngin sa urut di phi man kapor pin sai phi